Vandaag, guys. Vandaag ne ke re accommodate batho a tseba lehle yezulu ne ke re vandaag re accommodate batho ba klambeng khathetse ko rwa ko vandaag ke batho ba Pastor Street lehle yezulu mapostola baphuluswa kaofela vandag ke polisa fela wa guys vandag ke batla ba ngwana modimo ke batla ke batla di thute something today ke batla di thute something today ke batla di thute something Zulu ay Zulu ay hallelujah Zulu ay Zulu lekker vrijdag ne ke re ke le rute something vandag maar wa tshisa ma ke kopa o la ta fene se ke la tsamaya mantsa ne ke batla today ke le ithute batho sefapano ne ke batla le ithute batho ba lefatshe ke batla le ithute batho ba lefatshe ba jwang ke batla ba kene le ba bone re ba tlo kena na ba tlo ntho le bitsa ntwana ya lona ba tlo e bitsa ntwana batho modimo wa ikele ba le e bitsa how invite motho a ke tsebe le bitsa ntlo nthuse manja how invite batho le ba jwetso ha ke tsebe bitsa ntho ena ha o invite motho a tlo bona ke batla le shebe fela hore batho ba jwang guys la bona today ke apere mrugwe ke apere hantle le bitsa ke batla ke kopa le shebe batho ba sleg ke kopa le jwetsa nnete ke kopa le shebe ba kae no ke batla re tlo sheba ngore ba tlo yes ina lunketsa lerata ekhonete ke ane eteng but ke na ina lunketsa lerata ke ane eteng but ina lunketsa lerata tshena so ne ke re kwa tla tlo ithuta batho ba kae batho then are tlo bua ka bo sex ko theka yes thank you ke batla ba thekane he jwale ba bua vandag at least o tinne hantle ke batla ba thekane ba ra vandag ka neto tinne hantle ai ke ntho o bona o le ntho ha o le influencer o le an influencer ai mona ka rwakana mona that is why ba rwakanang ha kana batho that is why re lwanang ha kana rona di influencer o bimo mo social media ai ye batho ba tla firikanya social media mo you batla o change that is why batho ba di social batho ba rwakana ha o rwa sheba bo gogo maweni ba lwana bo gogo skoteni ha o re bo mang kana ke mang
kana ke mang yo a rata o yetsa gore batho ba felwe ke mesebetsi kana ke mang batho ba modimo ke lebetse ke ma jale vandag ga ke batle re bue ka sex ke batla re bue ka thobalano a re bue ka bojana re tlo bua ka thobalano mona vandag a re bue ka sex a re bue ka bo dikuku ka thobalano vandag because today re batla e bitsa sepholoso no re batla e bitsa sekreste no le ke re frida ga vandag lo tlile ke kene jwa mo vandag ke kene hantle sebazalwane ke kene ka Dr. Malinga ka pina Dr. Malinga jwale ke batla ke batla ke re bitse sepholoso sekreste jwa Dominic o bona how lento influence e re alwana mo ko re la ka ro strong mona ka teletse ro kana straight o sa uthukana up ai social media batla batho ba strong yo ai I'm telling you so vandag guys ha re bua ka sex re bua ka thobalano vandag ha re bua ka bo jana re bua ka bo dikubo ingubo kore re bua ka bo dikubo o fe motho wa dikubo kore vandag o fe motho wa kore re tlo bua ka bo dikubo o kopanela dikubo le motho wa hao o kopanela batla re bua ka bo dikubo today ingubo o kopanela dikubo with your partner in the you mix the blankets ka English you mix the blankets with your partner ne kopanela dikubo vandag re tlo bua ka sex vandag ngani tibane ngubo ke ngo kopanela dikubo is to mix the blankets ne ka English so ke kopa re bueng vandag ke batla re bitse sekreste re bitse sekreste vandag ke batla re bitse sekreste so last time ke network o etsalang ka network guys ene connectile mos e connectile so vandag re tlo buang ka dikubo ne a re bua ka bo sex ke batla a tswa ke batla le ruta something se fapang I'm very honest something gore ba crest batho ba jwang le fatsele so ha re tlo bua dintho tse ro for tlo bua hantle sekreste today re tlo bua sekreste sena se batho ba se batla ne a re tlo bua tse ngata ke itse last time ka re sex e tshwanela e be priority ne la hopola ke bile ka dikubo tshwanetse e be priority ke itse dikubo network is bad evil is bad man e bad so ke ne ke re ke buile ka gore dikubo e tshwanetse be priority especially for batho ba nyanane priority tshwanetse be one of the resolutions taba dikubo guys taba ya in community of the blankets o kopanela dikubo wena le partner ya tla ne ke tlhalose ka English because ke a tswa gore ha le a ruteya ba bang ba lona so in community of the blankets or mix of the blankets ko ro kopanela o tibane le ngubo ke tse tshwantse be one of the resolutions ne dikubo so tshwantse be le re so network so now ke buile ka yona ne then number 2 ka bua ka taba ya ho ja ne ka bua ka hore we need to return la region ne la hopola guys ke buile ka yona ka ba ka bua ka power mix hore nna ke no power mix e teng la hopola guys te ke tlo bua ka dikubo vandag ke batla e betsa ke batla lekker frida ga ke bitse sekreste because a kre batho bana ba lwana ba kresta ba tsebela re le ha batho
ba have fun. They don't know how to have fun. Ko ra o le mokreste o tshwantse ska ba have fun all together, ne? So ke batla no ke ba fentwe ba e batlang no ke ba ndifuna ba niki into ba ifunayo aba kreste le bone ke kene straight so re tlo bua ka bo thobalano. Thank you wena jam ke man jam ka re tlo bua ka thobalano, re tlo bua ka dikubo mix o kopanela dikubo in community of the blankets ke yona in community kopanela o kutibane dingubo to make intimacy to in community of the blankets. So yeah, ke yona o kopana so I guess ke kopa check fela network ya ka ho etsalang ka yona fapa kopa check fela network ya ka ha ina ke tsi ho etsalang ka yona but e sharp no. I hope e sharp no. So ke buile ka taba ya ho ja hantle ne le a hopola ka bua ka hore why re tshwantse re ja hantle ka bua ka hore ho ja hantle o re thusa hore se ka raba le di body tse heavy o re thusa hore re se ka raba le di body tse heavy ke le a hopola guys re se ka raba le mekhaba le a hopola ke buile ka re with ukutya ka kuhle o re thusa to le mekhaba ne. Now there is nothing wrong uba le mukhaba when uzizela nje umkhaba if mukhaba uyitlela nje, but it's bad when wena u create mukhaba ka buwena ka baka la dijo o thole e tletsela yo o janga yona wena ka buwena ko wena o zibizela umkhaba ko wena o ibitsitsa mukhaba now here's the thing guys, if le a hopola ke tseng one the reason why we can't reach 100 it is because one we don't eat late. That is number one. Articulate how je papa say if le opla ke bile ka bo dinduna ka re le ja boy e wiza miss mail le ja bo di phofu tse bitso le ja bo di itau le ja di phofu tse kotsi le ja di phofu bo le ja di jo ka bo 9 ni ki papa le ja papa ka bo 9 bosiu ka bo 8 o'clock bosiu ene mothasantsa lo roba mothasantsa re tlo re je re tsebo lo roba ha le fitla mane le gotse ni kile ni hluthi dimpa tsena di thata dinkulu di tletse papa di tletse eng. So number one it affects sex into yin ya uja kat late little have sex it affects sex kat le magata because la hopola guys ki tell you are going to be lazy. Number one if uja dijo tse heavy ele mantsimbuwa ntho tlo etsala go tlo ba botso o tlo tshwara ke boroko o tla bo khathetse because re ja dijo tse heavy energy ke o kutya late se sizolala sense re tlo robala kona re ja dijo and then bo thola now umpa ya ho itletse and then o khathetse and then le hopola guys ke tshilo jwalo ne ke be ke re ho lona. The sad part about that ke hore ha le tlo etsa sex the way le tshwantse le etsa ka taxi ka te ni zo yenza sex yo ngena le tlo etsa sex ya bubutswa isn't sex dikubo blankets today I be reboise secret today and la ba bona ba yo o to di khamor so if you want to be if lona le batla mona little body influence hey to be influenced oba influence oba tla pelo e thata e motse oh ye wa rwa kwana thank you Cynthia, thank you so much ke se ka lebala re bua ka sex re bua ka thobalano tsa Cynthia so kitsen hona le sex ya botswa yokunena sex ya botswa yokunena sex ya botswa fela a eman November yo esin sex sehleng dikubo thobalano hona le thobalano ya botswa ene thobalano ya botswa yokunena ke eo le etsa ngotlosana tseleng fela ke kopa le nkutlo guys thobalano ya botswa e etswa fela ke batho ba tlosanang
tseleng le tlosana tseleng. It's either le tsa fela hore e mong a ntshe ntho yane e tsogang la utlwa fanda ga re tse bua dispeme a re tse bo kama nix a re bua bo makama today re bua ka re bua ka bo ha re be ka o kama today re bua ka ntho tse tswang o bona when le botswa le lazy le gotse a hole le jele dijo tse heavy kana go le tlo robalang ya pele le tloetsa sex le tloetsa thobalano ya o tlosana tseleng fela just because o molomo o gatetse le tloetsa thobalano ya o tlosana tseleng jwale thobalano ya o tlosana tseleng e tjena na haina di efforts thobalano ya o tlosana tseleng haina di efforts o batla bona motho wa qetile fela o batla bona fela motho a qetile a thewile hodima hao le wena o batla bona o qetile fela o thewile. Now ke itse ho lona the sad part about into agreement ntse ke kopa tshwarelo sipanya ntse ke kopa tshwarelo agree like Frida ga mona re bua brutal net mona re bua a brutal truth mona but today re batla la ba re ke jwang le shebe ke tinne jwang bon fanda le mbone ke tinne jwang bon ke ba o community today ke tinne la bona ke tinne hantle fanda la bona ke tinne hantle so now thobalano ya ho tlosa ya moghathala e etsa batho ba tlosane tseleng fela. Now the danger part e etsa batho ba ske ba improvisa ba ske ba explore sex ya bona thobalano ya bona guys ke le betso le bontsha ke le betso ke nwa metsi na metsi fanda straight water ye ke rokuwe una itse sukuluhile mos jwale o etsalang ka yena o kae brother enigma come this side this man o itse sukuluhile ke nwa metsi fanda pure water ke bua ka bo thobalano today. Now ke tse ho lona guys batho ba bangata ha ba improvise thobalano ya bona because of moghathala le di body tse heavy le ntwena ya ho ja dijo tse heavy kana go ya thobalano. Guys ke kopa le jotsa nnete ntho ya ho etsa thobalano le jile dijo tse boima it's dangerous ka baka la hore when rea dinyatsing nako nngwe ha re batho ba ya dinyatsing tsa bona ba ya dinyatsing tsa bona sometimes o thola hore motho haja dijo tsena because most ya batho ba pheyang dijo tse heavy ke basadi ba nyetsweng most ya batho ba pheyang dijo not all of them most ya basadi ba pheyang dijo tse heavy ke basadi ba nyetsweng most ya batho ba pheyang dijo tse heavy ka ba fatshe ba chatile he le pheya dijo tse heavy bana ba go gae le pheya dijo tse heavy guys a ke ba tlo makanna I don't believe tabeng ya dijo tse heavy I don't eat wa mbona ke kae I'm 56 years I ke je dijo tse ngata I ke je dijo tse heavy nix and every time I get you papa every day. No, I get you papa. Papa I don't know when. Most of the time kija papa right. Even if kija papa, most of the time kija can't into KFC. I mean not KFC, kibaka Wimpy but tell papa ekana. Papa ekana. Bekija ka kota leki. It's either the PC ya vorst. Kija PC. I don't want kija papa say heavy. Dijo say heavy. No, I don't do that. Ke avoid that.
a ke batla hore ke be qeteletse se body ya ka e se le heavy, and then not hore batho ba heavy ga ba good sexually le nkutlwa no not hore batho ba heavy ga ba good ka thobalano ke kopa le nkutlwa guys, but let us be honest, batho ba heavy le batho ba lekanang le runa le ba tlasenyana ho runa ka body, those people ba very active when una le body e right, body ya we see heavy o ba thobalano active, o ba active ene le gona o etsa ntho o na le partner e light e seng heavy. Example, when only hey how na the thata jole ka o etsa ho ruta ka thobalano ka se crest thata hey I hate that into ena o sena ba crest ba rutang ka thobalano ke into ena o sena ba crest ba rutang ka thobalano is too heavy into I now when when lena the body is right, is flexible. Do you know that o gona ho shapa motho wa hao o mo beya o mo tshwara hey mama le o gona ho tshwara motho wa ho tjena o mo tshwara tjena be le beta le etsa thobalano le emiti kore o mo tshweretse yena hey na ke tsipetsa kore o mo tshwaretse o mo tshweretse and shebang sex man yo thobalano le dikobo tsa batho ba seng heavy haholo le tlo sheba tsela yeo o gona explore o gona nka motho wa hao o tsamaye le yena le ye bedroomong o lentse le shapa dintse di ja fatshe o gona ho monka le bedroom le dintse di zisitya phansi le o mo tshweretseng o mo sebeletsa mona o mo sebenzela apha o mo tshweretseng o mo sebeletsa mona. Hey guys, nna ke tsenka hlalosa jwang o gona that is why there is nothing wrong when you gain there is nothing wrong when you gain, but it's dangerous when you gain because usa discipline ka taba ya hoja body it will sabotage sexually, believe me. I mean it will sabotage ka thobalano. I'm telling you, body it will sabotage ka thobalano, especially when u jaha holo leja di heavy meal leja in ha le qetile le na thobalano le tla gona ho explore. There is no such, guys, there is no such. Ha le tlo gona a o se ka go mphatha motho wako ha o tlo gona mo jara ha o tlo gona mo etsetsa nitse o kila bona when batho bana bana le di swimming pool o kila bona swimming pool when o etsa thobalano ka swimming pool o tshwere motho wa o tse o motho o tsa swimming pool le heavy le nonne le tlo nyamela mos le tlo it was Christian movie ukena mokoko language man then
Now, secret thobalano ya batho ba heavy. There is no way. No way, guys. No way. Ekabang good. There is no way thobalano ya batho ba heavy. How rojara motho o tla nonyetse ya letheka o rwa mojara o tla letheka la o le tlatsa dijointeng o rojara motho. Let's Luna batho ba heavy le timantho tse monate lona batho ba heavy ba dulang ba batlang go ja dijo tse tenya o kutse go teke dijo tse kana le timantho lona ba itlweletseng le gain. I don't have any problem when you gain, because all about to gain even if they don't eat whole. No baba chika kulmar ba gain. I don't blame them, but my problem is when leje dijo tse heavy, leje body papa, leje body rocho le ba ha le to enjoy your sex. There is no way guys, no way. Ke go po bua net. Ke kopa ho bua pela ntate modimo ya bobedi. The third part a una ntho bohloko jwale ka skela tsama now ya pele sheba he ya pele when o emite o le monna and then ntho yaka e be ha ke emite e tla hantle ke a bona. Now when body tsa lona le sa ja haholo, when le sa ja haholo, and then when le etsa thobalano le gona ho thashana ho fihlellana kana jwale ha ke batla hore kwa e jwale ka skito re motho minka Christ ntwani ya ntate ntwani ya bontate ke tsa fana ga re watla Christ ntwani ya bontate e gona ho thasha le bomme ba gona ho thashana ka tsela e right when le utlwa le tsa thobalano le sa ja dijo tse kgolo le sa gaina le nkulu. Now you can imagine now once mpa yaka ibaka automatically. That is why another one that when about to sit, utsanza potete litsoche, utsanza potete litsoche, utsanza potete litsoche. What? Now you can imagine if Richonelo have sex. Skelatama. Ke mosadi ke monna. Now ha re nke hore ntwana ya bontate imo ya bomme imo ya bomme ke na itseng sheba the gap etemo ntwana ya bomme ke guys, it is not right. It is not right. Hoja, cut lesson right. It is not right. Let's sabotage the sex salon. I mean, the top of the salon. Kiena
ke ya bomme ke ntho ya bomme ke mosadi yona ke monna ke ntho ya bomme ke e mo le sabotage guys, there is no way sex, I mean thobalano ya batho ba jang haholo ba preferang ho ja haholo ba nahana gore I'm telling you. That is why most yabo bontate ba na le dimpa tse kgolo, they prefer doggy style. They prefer doggy style. Taba ya doggy style. That is why but bana bana le me, especially bontate bana le dimpa tse kgolo ba prefera ntho kana re tse fandaga re bitsa Christ ha re bi bodo ke fandaga re bua bontate bana bana le mekaba e moholo ba prefera thobalano yane ya nja style sang I prefer style sanja because you know why both that one prefer style sanja. It is because once the translate is missionary, and it's a missionary. You can imagine mon ekai dikai dintho tsena dikai di private tsa bontate it's a problem when it's a missionary ke ntate ke mme ba na le makeup e meholo la bona hore ke bothata yena e ba hola so that is why I prefer just style. like if I had today Ibim. Why? Because when in just style bunyani ntwe ya bomme ihlaha ka mona wa bona ihlaha ka mona now bontate bana who is or how you say doki ncha style how you say ncha style o khona ho etsa tje mpa yena khona ho ibeya hodima ha mo aba that is why let's see what take you out let's see what take you out mamele minute now bontate bana bana le dimpa tse kholo ba qeteletse ba se ba etsa ncha barata ncha style ne ha ba rata ncha style go ba fela wena ha o yentse ncha style o yentse ncha style kwena no yentse ncha style so yena o hlaje mpa yena hlala aba etsa je wa bona ba khona etsa jwalo wa bona now ke kopa ke phete guys a kena bothata ka ho gain haruna because re a gain re a change but problem ya ka e mona problem ya ka e tabenya ho ja haholo it is not right ho ja ka tsela e abnormal because it's going to affect us types yena ya thobalano ya o yetsa thobalano it will affect bohloko it will affect ha bohloko now here's the thing guys now the problem goes when
when vandaag ke bitsa Christ lekker ke bitsa ntho lekker frida ga vandaag Christ nix le bona viewership ya hiyo today hiyo hohang because re bitsa Christ so how better in just style lona you don't how busy hamonate la ka ba how better in just style mpa ya how ya disturb and just style mpa ya how ya disturb then o bothola hore o betsa just style kana go tse di thola hore mohlomong le mosadi yona yo mo betsa just style le yena ona le bahiri ditono tse kgolo o tolo ona le ditono tse kgolo so high and said do style ana le ditono tse kgolo le wena ona le mkhaba. It's a sabotage, guys. It's not about tata bona bo hlotseng. It's going to be a serious problem because you can imagine ditono tse kgolo le tsona ditono tse kgolo di pushetsa morao man. Let's say ke ditono tse kgolo tse ha re nke hore ke ditono tse kgolo le ha ke di thabela tjena he ha re nke hore ke ditono tse kgolo tse ke tsena ditono di kgolo. Now you can imagine mokhaba kona le ona o moholo ka nqane, so there is no way little bang good thobalano ha o kgonahale guys ha o tloma. That is why ba bang ba bontate but they prefer these younger ladies because these younger ladies ba kgona ho etsa women women on top ka skreste ke bontate bana ba hodile I mean bana le di body bana le mikhaba ba hwelang ba etsang upper room ba hwelang bontate bana ba prefera banana ba hwelang o bisa ba hwelang ka hodimo because yona ba hweletse ka hodimo bonyane o tla kgona ho dula hodima yona o tla kgona ho dula hodima yona ha hweletse ka hodimo a hweletse a re sebeditse bo women on top re bua bo ya hweletse ka hodimo like your freedom yes Christ ai ibima jale ke batla re teng he ai like your freedom yes Christ ai perfect. Maria, Arigano, imperfect. I make your friend a half crest. Right? Mountain Kilimanjaro. Now, vandaag o tlotse mathata a kwa tlotse bana ko gae a vandaag a le free ya se o le Jerusalem a re ke
Frida leke Frida yase Holy Jerusalem ibime makabeso ibima straight leke Frida we yetsa ka secret Holy Jerusalem marbayeta urube tatahle hey khaleza o thata ke bothate nka nnete lala doki style e bitswa kaso Holy Jerusalem e bitswa style it's a incha style because ka go ke doki style I call oh you know most ya batho ba manyalong ba jang ka tsela seng healthy ba jang ka tsela empe ba jang ka tsela e wrong qetelong ya qetelo ba bolaya that takatso ya thobalano once le jaka tsela e abnormal one le dula le khathetse two a le be active ne then hal sa hlole le ba active one sex ya lona ya thewa ya drop sex ya thobalano ya lona ya drop and ha thobalano e qeta o drop one hal sa hlola le etsa thobalano ka dinako tsohle and hal se le sa hlole le etsa thobalano ka dinako tsohle one spark se a fela and ha qeta o fela spark le fetwa sister and brother le fetwa motho le khaitsedi ya hae le fetwa di roommate thobalano when le ke la idumella e downgrade ntho e tlo etsalang qeteleng ya qetelo a le sa hlola le tlo bolaya spark sa lona se tlo fela I'm telling you guys se tlo fela spark sa lona and ha qeta o fela spark sa lona that thing le qeteletse le phela le brothers and sisters now the problem e mona hem o bo thola hore e mong ho lona o rata thobalano ho lona o rata thobalano once if ke ntate kapa ke mme o rata thobalano ho lona as a partner e fedile le sana spark sana e fedile then spark sana se fedile now ha spark se qeta ho fela bohloko gore o bo thola hore ho lona hona le antseng a rata thobalano sometimes now o bo thola hore most of bontate once a rata ma2k o lo batla bana ba yang o lo batla bana ba yang because bana ba yang bana le strategy because bona bana le active ba ntse bana di body tse active ba gona o tlaka di strategy tse qeteletseng di etsa hore bana ba banyane ba gona ho etsa ditemo ba gona ho etsa bona because yena tlo thola rona le body is right e gonang o activate ntatena kapa o fita ntatena kapa o thola hore bomme bana ba qeteletse ba ile entong mabentene o thola jwana mena le yana force to ya mabentene ha fika mabentene o thola jwana mabentene ona atla ka ditaile because bana le di body tse right tse flexible ba ka qeteletse ba intse thobalano le basadi ba lona le banna ba lona so it's very dangerous guys let us avoid to eat ka tsela abnormal especially rona batho ba ka tsanyalo it is not right to leje jwala ka mahlanya ka ramatolo not le hudise mpatsa lona le tseng ke kopa o pheta hape because ke kwala this topic there is nothing wrong when you gain because of motomo usna the alternative there is nothing wrong but my problem is when you gain because of uja katsela isn't right uja hambi it is not right I make sure that I maintain guys I make sure that I maintain people they will tell you hi say lady right uskaja number 2 ukaja breakfast to send uje mtsiaro mhlomo but manzibua
you eat ka tsela e right e lighter ya ho qetela you eat very late. You rather ukampa wa snacker if you feel or no but you are still hungry ukampa wa snacker because of it is not right to re qeteletse re etsa eng re senya di body tsa rona ka bakala dijo. It is not right, guys. Are fitting here now you that is why skeleton now ntho yen e dula ka kamoreng ya ka yen e dula ka kamoreng ya ka yena e dula ka mo bedroom ya ka. Power mix ke power mix kitse power mix then yogurt. If ke lapid late nkampa ka snacker nkampa ka ja yogurt nkampa ka ja di peanuts le yogurt if it's late kapa mazimba a mang ke file o se na sebetsa mo ke le ka ranke dintho tse dintse ne di le mang ke mo nkampa ka snacker if it's late. Why? Because a ke batlo ja late a ke batlo ja bo di papa ke tlatse okay ke tla araba no. So I rather me ke je ntwena or a qetile ke etse power mix a qetile ke etse shake ya power mix. That's all. And you know ke etse sure ke etsa rich a ke etse be light ke etsa be rich so that be heavy nyana but I don't eat. And that is why ka age ya ka 56 years ke 9 wow 56 years 56 years sure. And again and remember again son ya bobedi skela tsa kotsi jwale ke le bontshe kotsi Shaka Zulu. Oh, Shaka Zulu. Shaka Zulu. Vup. Oh. Le ton phone like le fait the number. If you power mix, you can also make a business kayo. Okay, it's a business, a huge business kayo. Okay, it's a business. Musebetsi ngwa ise kholo e go to power mix. You don't find the numbers are. Na ke peitan. And now to tell you something very dangerous. Do you know that when I did Jesus over to Baron Jesus on Tonabusing, until Laura Oja,
lona ba bang ba lona mekhaba ya lona ha se mekhaba e real ke mekhaba e etswang ke dijo tsena ntho ya lora eja le ja bosiu se fapang bona ke bua pela ntate Modimo ke bua pela ntate Modimo bona hona le mekhaba e o le etsang because le a hona le there's a place ibitswa na kholo ibitswa kholo ibitswa colony kapa colony wa peitwa no batho ba ya o ya hona le pleke tse peitang street tsa makgowa there are doctors there are places tse peitang street a ke ba bitswa kholo what guys one of the thing ele sa itsemeng yengwe ya dintho tse etswang mekhaba ya batho ke dintho tse re dintho tsena tsa lo rabusi oja that thing can destroy colon cleansing ke yona ga itse ka thank you so much ya yetsu yona ba magwa ba ikgutliseditse ntho wa bona rona ra etshaba magwa ba yetsa ntho ya yetsu yona ya yetsu today ke ne ke utla mpa ya ka ile golo ene ile stiff I felt or normal mpa ya ka is stiff ka feel or normal I know mpa ya ka ya tshwanela go ba stiff so today ke be ke peita tswa ka mpeng ya ka today a ne kala we bona ne ke qala we bona and o kila bona when o cleaner when o dutse toilet then o buiphumula mara wa bona re mare ho inyama lento ndikhupe suswini I saw re mare this thing if fail manekeng sa kampeng every time when ke iphumula ke a bona re mantle aka amatsho man amatsho every time when ke ya toilet ke a bona re mantle aka amatsho ke normal something is not right and the worst part mpa ya ka igolonyana tje ke be ke today be ke peita ke a peita na ke dlale ke a peita le tle peita bo mantsa dialoma bo matapel le tle peita bo ivodia le tle peita ka fela tla le peita ma ke tla le peita ke tla kinya spade fela nothing else I don't know kinya ntho imagine spade ke 70 rand I don't know sa opola ke se rekile galenyana guys you know today hane ke peita please dog don't forget Braven for permits okay I will do that ke tla kinya spade fela zodwa le tle peita Cynthia le tle ke tla kinya spade nothing else ke tla le tshepala guys ke tla le tshepala ke tla kinya only spade man now try to patele this thing guys because ke batla go tla tabeng ya thobalana now ke ne ke checkile ke re mpa ya ka e golo and e safe ne little vodia little guys ke tlo le thusa ke zodwa little to the pit ke tla kinya spade fela ke tla ke fela only spade geleza ke a le kopa le tla di peita man ke tla le tshepala so and then be ke feel normal mpa ya ka is heavy and then makala jale ka re ke a bona line ya ya toilet ke na le toilet tse ngata mo ke na le toilet tse ka 1 2 3 4 5 ke na le toilet tse 5 ke na di toilet tse 5 mo le tla fola so ke batla go tlantshenya guys dimpa tsa rona tse ding di etswa ke dintho tsena tse re di jang bosiu ntho o lora oja into o phupha o sika that thing can destroy your body fapambo today can you feel like something is not right and the worst part mala akanalla every time ke uta malaka but I get toilet every time when ke phumula mantle aka amatso non stop amatso kare normal
No. Then today, Kakin gas paid. Kaki paid. Guys, in 20 against today. In a little way, born. And it's a poop. It's why it didn't take the Camp Marcos sitting at Tezepoko, Kitty Kasuke, in my Tezepoko. This all so I'm talking about one of the things Ellison said the Shokomera guys. Ketabaya, Dintotana Li. Kanakinali up. Something again. If you are lazy, if you are suffer paid, can I lean to me? Kitabonsa, and I don't put it before. If we know you are lazy, paid. Kitabonsa something you guys say again. But make sure, hurry guys, after Nako. Because the other thing is dangerous. King Toya sometimes Babambaluna, Lidula little constipated, Hali toileting, and it is not right to Oscar wire toilet. That thing can also create or ubelimpa a hole. That is dangerous guys or ubelimpa a hole into our ibe Hali toilet and I'm even that with this let's say toilet. I deal into him. The sevens are nanayo. I make sure that Rikidilana into him because it's very important to relent. Why? Because Dimpataruna dina lady mazel. Dimpataruna dina lady mazel. So umpire how the more we atadijo o stretch the mazel it's out. O stretch the mazel it's out. O stretch the mazel it's out. That is why even if we umpire o train when we train like this we train is the muzzle because mpa ina the muzzle so the muzzle sampa the train is a kidijo lo ja haul the mpa stretch up the muzzle sampa dito mpa ya utlo ba kholo ka bakala tselo janga. Number 2 lekatsela yo sa in toilet because babambaluna you eat too much but how you toilet you are lazy with your toilet like mind now your toilet if una entering your toilet I go to toilet immediately. I don't compromise. I don't care. I toilet 2 times or 3 times. I will go as long as I enter your toilet in November. Yeah. Why? Because I know when you keep the joke campaign who this empire how it was stretch it over whole empire because Babambaluna the reason why the patana the hole it is because how semanka kaleba kaka guys let's offer your toilet let's offer kaka now udula kinya dijo Odula kinya dijo. For instance, if you like it, Obana plastic like this one. Obana plastic like this one. But if kinya didn't talk a plastic, kid like kinya didn't talk a plastic. Didn't talk na this house. Bona plastic now. It was lighter, but now bona is wrong. Because now, I don't know whether they understand. So when Uja, Usa, you toilet, but only lazy, we are toilet, you are frustrated, that's the so it's very important, guys. We are toilet, very important, guys. Yabu Bedi, Arhotelin Tabayato Balam. DJ Sonovikan neti dita ditoro dikotse hobane di baka setena di sola fahleo Aribila ni muyelo ya kata tsineleng ke tlo le ruta ka ho futisa dintho diponana tsa lona sela kama nna lona batho ba lona bomme le yona is very important nna ke re ke nyaka ki fa batho ba letswaileng ba lo futisa di private tsa bona ke ba fa letswaileng na ba tsamaya ba lo futisa di private tsa bona letswaileng le bitswa futa
and then letswai lena le bitswa futa. Lena ke le sebedisa for own specifically the private tsa basadi. One of the thing e baloi ba gona go etsa to spoil our sex ke ntho ke one of the thing e baloi ba etsa ngape ke hore robatsa le dintho bosiu, and then o boba le smell, then qetelong ya qetelo o boba le discharge. Ke tse dintsa dintho tse etsang gore di-sex tsa rona di se ke tsa ba good. When o robala le dintho, that thing can also destroy your tsa basadi di ankga nowadays. Di nkga ha bohloko hona le di-private tse nkgang di nkga you will swear hore o Cape Town di Cape mane kuko hona le di-private tse nkgang ha bohloko. One of the thing e etsang gore di-private tsa basadi di nkga ke diqeto, ntho ena robala di-spiritual husband, ntho o robala le dintho le yone e dangerous. That is why in my church ke sebedisa letswai lena le na le ditlamatlamo wa le bona le na le dintho ka hare wa bona tse ke di kentseng ke tse letswai le batho kerekeng da ke ba fa letswai lena ba lo hlapa dinkga yo dinkga yo and ntho nkgang private nkgang e bolaya that drive ya monna, e bolaya drive, e bolaya that ntoni ya erection ya monna, ishwa ha bohloko taba ya private nkgang ke nngwe e dangerous guys, especially for lona batho basadi, very dangerous. Lona batho ba ka ramanyalo, lona batho ba ka ra di relationship, one of the thing e le tshwantse le hlokomele ke di spiritual husband, spiritual wife, especially spiritual husband. When una spiritual husband can affect you punana ha bohloko, it will affect a private ya ha bohloko, it will nkga e be le discharge, e be le rush, when you will think ke toilet, when you will think no ke the hona le sepa in continue sometimes kita bayang ya the spiritual husband. If una le spiritual husband, you need to make sure that you deal into him, because spiritual husband se khona yetsa di private tsa basadi di be golo haholo di private tsa lona. Agree e qala ile kana nya spiritual husband se yetsa tje 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 spiritual husband as fihlile se fihla se closer from bumo se spiritual husband se sharp spiritual husband se sharp how papa ingaka Luna. That is why sometimes when una the spiritual husband utomakala when mutu aqeta ho robalana le wena abanyamela. Once when una the spiritual husband, you can find people batlang wena ba fihla ba robala le wena once ba qetile tsa banyamela, because ha le ka udima ha hona le ntho mo jwetsa gore icon something is not right mo spiritual husband expand now runa re fihla ra ipotsa gore batho ba nyamela o tlo kopana le batho ba nyamelang ba doche wena ba o dochetsa ntho e one fela ba nagana gore something is not right, ba nagana gore ntho punanki ya hao e golo kanti spiritual husband se thubile. During the bath and shine, Pastor. So, guys, let us avoid anything that can affect your sexual part. Let us avoid whatever that
can affect you, especially let us make sure that we avoid taba ena ya dintho tsena ya bo dijo le batla o jwetsa re ba bang batla o jwetsa ba bohlale hore you need to know plain yogurt hape o je ntho une cranberry o je plain yogurt ka fela dintho tsena batho ba tla o jwetsa ka tsona hore o di etseng o nwe metsi a mangata o je plain yogurt o nwe cranberry o nwe ntho tse jwalo then I'll qetile. But please, if you are a spiritual husband, that one you need to attend him. You need a deliverance. That one you need a deliverance. Only the spiritual husband feel into the so food is a private now coming to tabaya tobalano guys. Bontate bona ke tla bua le bona because bontate le bona ke tla ba fa something ke tla ba ruta ka ntho nngwe ya bontate e ba tshwantseng cranberry thank you ngwaneso nna ke tsebe e bitsa ntle cranberry ke yone bontate ke tla bua le bona next time ke ba thuse le bona bontate they need to understand or le bona the spiritual wife di bolaya a reaction ya bona di bolaya a reaction ya bona ba ke tla ke ba thusa le bona then ha qetile ke ba thusa hore bontate lona le etsa jwang hore sometimes molamu wa hao re bua ka molamu ba kre today re bua ka di penis ya re bua ka ntho re bua ka molomo so ndo bontate ke tla ke bua le bona o jimisa molamu wa hao jwang bontate molamu wa jimisuwa bontate molamu ya bontate ya trainuwa wa traina hore o tlale sometimes kana go tse ding o be strong kana go tse ding o be mosesane I mean o ska ba nonao wa traina molamu wa ntate bontate ke tla le ruta thank you hlona for cranberry juice but if ba robala the spiritual husband ka fela ntse they won't help them. If you're not a spiritual husband, you can drink the intoxin kafel. They will never help you until utola deliverance. How to deal ufua the intoxin ulo food. So if you're not a spiritual husband, now come back intoxin kafel, they won't help you. Then kibata bondat wa bondat babangata. The same way basadi batwanti ba traine vanto. The private tabon. It's very important to blue bone tateba train the into tabon, mila miabon. Both of them didn't turn at their training. One so bomme reba khothaletsa ngore they must exercise dinto tsabon the muscle tsabona tsa dinto tsa di nto tsabon. Very important guys, exercising the muscle tsa. And some of you learn how to exercise muscle ya private ya, you need to go to Virgin Active. No, you don't need a Virgin Active. You don't need a squat to exercise to exercise muscle ya akreta tsilena rebetsa ya skreste matsama rebetsa ya skreste like refrene haribi bo sex ribi bo ribua bo thobalano ribua bo dikubo ribua bo kopanelo ya dikubo ribua in community of the blankets wa bona. So today guys le mdume le mpona mos ke betsa sizalwane fanda ke betsa sizalwane street
So exercising bomme exercising wa bona no mamela ntshebeng bomme hona jwale mo leng teng ha ka ba o dutse etsa tje etsa ntho ka class exercise utlo exercise etsa tjena fela ntse o dutse exercise ke mantsa exercise etsa fela exercise fela o ntse o dutse fela exercise fela tu exercise fela hanyane fela re fela o ntse o dutse tjena o ntse o dutse exercise a mang lona man kapa ke tla tene ke re lempontse John Mamel as if ukila I know the exercise wa bona when e ka re wa tshitsa wa bona ha e ka re wa tshitsa o bo tshwara motshitsa o bo the hazard man evil o bona the hazard o bona ha o tshitsa o bo tshitsa o bo tshwara morot o bo ha o tshitsa o ska tshitsa that motshitso one wa the hose pipe of swa aman you don't when you tshitsa ulime you out that swa of the hose pipe of the fire steam sims untoka ntse tima mollo le etse di video ntho private ke gone o bona re le etsa hantle le ka tsholela le etse video ke bona re le etsa hantle ke tsmo le bona Kiona Mutare, nothing is happening. Is possible. I have problem. Nothing is happening. If you know we get a video private, there's no way. Baba not taking training. Don't do like that. Do it like this. Can it? Baba Maluna, I think I need to be a personal trainer. Now, it's a channel. Unto duty fair. Unto refer. And you know, guys, Lunaba said, can't you return to Willie side to me? There's something very powerful about that thing. You, I'm a hazard. Yes. Ntwenu in Santwane ka ofela ba. How lentate o ton Santwana ke re tsa fanda ga re bua ka bo makama. But if o kama but the return we can come today. But one that thing it was a reaction, yeah. Okay?
e panya eka tshwantse panya yes it's up Herman ka re le ka ntshwara private ke kgone go kgalemela ke re e ska etsa jalo etsa tjena I'm going to tell you about that thing. Guys, that thing is powerful. Yo. Very, very powerful. My hazard. Yeah. Simoko. Unjoyeta lino. Yes, better. It's working. Ya khona. Re se panya buki. Wa khona mamma ke tsa fa o bitsa ka lebitso. Mara batho ba o bona. Mpole ke wa khona na. Wa khona mpole ke. Obona ntho yeo wa utlwa a re yes yeah a ra panya seboko sa teng novi yo isa kore o lla jwale ka ngwana wa sitsa monna wa o lla kore o lla jwale ka ngwana ya se a re ya kgonahala ha monate jwa o utlwe monna lla jwale ka pudi yerreng a re ke re ya sebetsa nofi yes ke nnete o ke ona ke understand ke re ya sebetsa okay ke a utlwisisa ya sebetsa that thing guys very powerful le lona bontate wa khona o yetsa ntho bontate train o ka etsa re penis ya hao e be thata nka o thusa hore o yetse penis ya hao e be thata sometimes o ibe ivuvumale ibe anaconda wa utlwa e tlale iri ibe anaconda wa bona iri ha re bika penis re baka ka molamu ao nka o etsa hore o tlale o etse tjo o ifutho kore iri ha o kene iri ha ikene Bondate, sometimes it's good to ivuvumale itlale kore ibe ke ya mmeyena ke ya ntatena it's good to sometimes ntwena ya hao ntate itlale ka le matilene itlale and then ha se tletse jale ha o yetse vup bontate lona hai ha o yetse vup ha itletse it's then now this time ha o yetse vup o refer Ur. Shabakar, Shabamo. Orfe. Yo! Mamelan! Bondate, to home man luna man, to home. How we at it? Vup. We at a fella. Ur.
ha o kene o ntse o tswa o move hanyane fela agree then etsa breathe in and out and jwale ka nako eo une re bile a fleta King ka brother Enigma King Arim brother Enigma you must repent have you done that King hle re utlwile hle yo a hle kore wa pele hle kore ya qala go kena fanda ga ke repentile King hle mona bona ke apere jwa smart ke apere smart fanda ga o King hle yo amaro wena King hle ba hle Aumara, I got in a messy. Our king said, I go have a little net down with fell as a king. No, king said, oh, Jesus. Fandaga, and we are so holy today, king. We are so holy of the holy land of the Kuruanai king or Sugudisa. Today we are holy of the holy less of the highest of the Jerusalem king. Fandagan tersa buika sex king, Fandagan tersa buika ujana, Fandagan tersa buika who kadi kwai kadi kuku, Renteribua kadi kubo, who copanela di kubo, in community of the mixed of the blankets, called king. Ribaga mix up of the blanket. Kur king se fandagari chinchile. Where king? Hi. And no son to kereke wana king. No son to how you. No son to we kereke. Ribaga mapai. Ribaga mapai. Ribaga mapai. Thank you Mutsumi. Hey, Mutsumi petile. Mwana runa ribua ka mapai tsatsile la hle. Ao. Hai, ribua ka mapai. Ribua ka dintsha style fandaga. Fandaga re bua bodoki style ribua ka dintsha style. Now, bonta ke tla le ruta he yena. Number 1, ke tsa bonta nga le thusa hore o etse jwa gore be safe. Ibe safe. Oh yes, Ivo. Okay, thank you. King, bona shekinwa water. Bona nkoa. Kina bona nkoa. King. Fandaga kina metsi Kina bona nkoa. So bondate ke tla le thusa ka tsatsile le hore o etsa jwang hore be safe and then ya train you need to learn to ba fihlile guys. Madumane le yana a fihla batho ba modimo a re moruti wa tsotsi fihli ba fihlile ba late Madumani Oliver a re moruti wa tsotsi ba fihlile hai a ke ne di kereke hleng ka nnete ke a kopa baruti ba nna ba le batla kwa. So bondat ke tla le ruta hore tshwantse e be safe we etsa jwang hore be safe we ke tla le thusa hore we trainer jwang hore e be safe sometimes quite ento molamu wa hao. Number 2 ke tlo thusa hore ka tsatsi le leng
or o etsa jwang hore ka nako tse ding e tlale. Very important, or sometimes you must learn to train your penis, so sometimes e tlale e vuvumale e tlale, so that e kgone ho tlala e tlale ka hara le madi la partner wa e tlale man e tlale gore tlale hore le yena o utlwa ha e fanda ga e tletse man a ba o botse re baby mare fanda ga ke nyeletseng e tletse and how it tletse e shapa dikgutlo tse nne tsa lefatshe ha e tletse hantle e shapa dikgutlo tse nne e tlala ha monate e shapa dikgutlo tse nne a magumbi a mane wehlabathi ha e tletse jwale ha e tletse he ke itse ha le etse tje ha e tletse ha e etse tje ha le etse sex tje ha e tletse when we tlatsitse o entse hore e etse tje ha o tlo e sebedisa o etsa tjena no o e sebedisa just o emergency still ha o qetile bontse o nje o ka o itama dikwana tse nne tsa lefatshe dikgutlo tse nne tsa lefatshe. Now this one ena yona ena ke yang eo le etsang ha le qoqa ai o bona yana e tletseng ha e tletse e entse tjo it tletse man e tlale man e tlale wa bona yeno he jwale ha le etsa yeno he jwale ha e tletse jwale ke mohlang o tlo qoqang le motho wa hao qoqa ntse le busy ha o fetse no ha o fetse next you just relax then you are qoqa fela o le ka hodima hae ha o qetile you just move hanyane now pele sapantse re betsang eye contact o bona yeo yana e vuvuko e tletseng eye contact eo le shapa eye contact le shabane ka mahlonteng be le qoqa be le qoqa ha le swete ha le fufulelwe a le juluke a le be le betsa eye contact le a qoqa oh hanyane man wait hanyane how could you don't move now umamele partner ya hao o tlo mmamele o tlo ba the hotter of the waterfall of the water front and the crazy ngwana o tlo the hotter out of the hotter front of the hotter hotter front. Jesus. Yeah, I can't get D3. Remember me fute mirror. Ya bontate. Yo tshwantse train penis ya o re tshwantse di etsa. Molamu wa hao. Wa pele ke wa hore fela o be safe, wa bobedi kwa hore e tlale. Wa boraro ke hore e be soft. E be soft. Ai shaka zulu. Ai shaka zulu. Ke a tatabe ya bo soft, ke a tatabe ya soft. Ke batla bua ka ena e tletseng. Ena e tletseng. Agree number 1, yena e tighta ena e thata. E thusa for doggy style. E thusa for doggy style. Because doggy style it's in doggy style style of the style yeah style Santa yeah ena e thata e thusa style Santa ena e stiff e thusa style Santa because style Santa ha se batlo ntho soft yep style Santa ha se batle
style sa ntse se batle ntho loose style sa ntse se batle if partner a rata style sa ntse ke tla o jwetsa go etse jwang ke tlo le ruta bontate next week le ngopotse ke tla o ruta gore how if mosadi wa a rata kapa partner a rata mane se style sa ntse ke batla ntho go hlwella ka godimo ke batla gore e thata e batla bomme ba ratang go hlwella ka godimo e thata e batla bomme ba ratang go hlwella ka godimo ena e thata e batla basadi bana ba ratang mohlwello ke beela phezu kwentlo o ba tjee wa bona basadi bana ba ratang ke beela phezu kwentlo wa bona ba batla e thata ke tla o jwetsa o etse jwang gore e be thata ke tla o jwetsa bontate gore o etsa jwang e be thata gore mosadi wa a rata top alright batho ba ratang basadi bana ba ratang top woman nkati basadi bana ba ratang top woman o ba fa o etsa e be thata because ka nnete basadi bana basadi ba ratang top woman ha ba batle ntho soft top woman e batle ntho soft ya phunyiwa e tla dula ntse motsuwa ya phunyoka ya tswa ya phunyiwa man ya phunyoka ya tswa this is what doesn't do it what justice yo I see it next see it so to se thata hey hey secret wa bona o ntho leke Frida ga ka crest ai se thata e thata leke hey Arieta punyo ka mampete I le soft yeta punyo ka mampete uswaka ayeta punyo ka mampete but mosadi wa rata top woman o tshwanetse le thata wa bona two ke ya ntho ya when e o etsa gore e tlale ke tla lo jwetsa we trainer jwang gore e etse ntho ne gore e raise fela e tlale wa bona ba that one that sex ya ntho ya when it tletse when thobalaneng ya ntho e tletseng le etsa I that one yona e etsa it's powerful yetsa gore o gona ali movie next but o tlo bona wa bana if o batla o yetsa re motho wa hao ela o tshitsa if motho wa sa tloela o tshitsa 3 times 5 times ka that one ana mo tshitsisa 5 times more than that when motho wa tla ile motho wa mme a twaetse ho tshitsa la akere la tswa fada ga re bika bo o come if a re bika o come fada ga re bika o tshitsa if motho wa twaetse ho tshitsa once ka that ena e qeta o bua ka yona ya bobedi o mo tshitsisa ha 3-5 times because that time how mo drain ali drainani the only thing you yetsa mfela kore o dula akha ha qeta o tshitsa o gona mo qadisa from 0 o gona mo qadisa from 0 a qale from 0 as if e ka re ha so yetse next abaqala from 0 because now that time o still fair unto nene wa intshanyane fela o bu igotsetsa hore o bu khotsetsa we khotsetsa
Then ke a o qetela ya o qetela ya boraro it's when it is soft molamu wa o le ntate o le soft now how o le soft o sebedisetsa for clit o tlo o sebedisetsa ho mo shapa cliting o bona e soft e kgona ho tsamaya cliting le shebe guys batho ba shebeletseng ba ileng ba shebela dipono o shebe bana ba sebe ba etsang ba heaven ba ntho ba etsang thobalano ya dipono sometimes the into melamu ya bona sometimes it's hard but sometimes it's soft when molamu is soft o good has yo skela tama ki tlo kwala guys a khutla ki tlo kwala skela tama yes kan ni ki tlo kwala kritika Sesotho o etsa hantle fanda ga re buipuo tse mpe here let's say kritika Sesotho ke ntse ke nawa he ke nawa ntho highly soft ne a re nna raba ra ke batle now highly soft let's say hodimo mo ke nawa ne now o khona o ire ne o khona o ire sheba a ke mona ke nawa ne hai o khona o ire o buire o khona o ire we kore you we lata o hohlana wa yana ko potsa mai ko pasa mai we je oban it's like when we at ncha style agree ncha style when we at ncha style nawayani ya ka fatshe ne ha o etsa ncha style nawayani ya ka fatshe jwale ntho ha o etsa maisa tse we eka rwa saka tse nna tsinga hlalosetsa jwang qetile bontate o ka rwa saka o ka re ha o thewa o eka ro ya class tse you are forced to Aban uba first who ubrannet wena obri kiso ke obri ke ma
mo mpolokeng jalo re sielang mpolokeng jalo tsamela o ngalla o bona ha just o buile ken e ka re wa thewa tje o bonyolwa o e ka re wa thewa o bana be ska o tsho jalo re tla fella mo hai so vandaag guys ke dikile go ba mo Kriste ke dikile go halalela vandaag rande show ka Kriste ka se holy Messiah re shapile guys and then like itshilo kere let us make sure that re ja hantle wait if re batla go enjoy and then our qetile we must make sure that re ja healthy and then ke le bonse le tla mfonela batho ba batla power mix ki ba file basadi ki ba file tips ki ba file nyona ha holo ke ya ntho ya di hazard that thing is very powerful guys and the hazard yona o khona o yetsa o le ka tlong o le strato o khona o train and a hazard e thusa banna o khama and yetsa re monna erection ya ibe worse lona lona basadi lena la fela lena la yentse o feletse lena la fela lena la fela yentse ayeje wele kane lena la fela ga yentse o butsitse intse kena e tswa lena na ntwe ke yona sex basadi bana na ntwe ke sex a se sex into him. Do you know that ona le batho ba ka o khamisa mo sabatle ona le batho ba ka o khamisa mo sabatle ona le batho ba ka o khamisa ko rona le basadi ba ka o yetsa ngoro khame o sa intenda o khama like bo runa so no I don't just come I don't na aribi ka o khama kan a ke tshitsi fela ke tshitsa when ke decide lo jwale ke batla o tshitsa then ke decide. But do you know that thing ya o tshitsi something e o yetsa gore monna motho wa o a tshitse immediately of effects now you just come. So guys can net qetile but bohle ba batlang power mix le tla mfounela go 073 202 9079 number tsaka ke 073 number tsaka ke 073 202 9079 I think 073 202 9079 073 202 9079 Kitena guys if you are you can also start a business country tena very important to avoid to ja holo manfi na ke nka paka sna anyoloa tisetso masetla a ro o stlaela sa mogala jo wena o rutile ke mang sex o bari wena a nkele hey aska kena kwatile a kwatile a ro bari
wena ankile champion ya ditlaela Bakhalabe live content is not nna ke tlo ikutlwisa hlooho ka wena hle tsona di powerful guys. I think kilikile. Then from now, if Ubata hore Ubata power mix, you can call me. If Ubata letswai la futa, lona bana le spiritual husband, please just call me. Ko rumele kitla rumela letswai lena la futa if una le spiritual husband, so that u fute ka lona o arubele private ya ka yona, it will help you. Ke bua nnete. Tisetso kwatile ma, tisetso kwatile a bohloko man. Tisetso kana kwatile fela kwatile a re tsebe re mientseng. So guys, thola power mix again, thola futa le tla o thusa. And then ya o qetela ore mohlomong le couple le dutse le di couple tse 5 kapa le couple tse 3 kapa le couple tse 10 le gona o invite ke tlo bua le lona straight le gona o invite if le couple whether le nyalane kapa le nyalana le di couple tse 5 and then le ka invite Dr. November re couple tse 5 re kai then I can come re tlo dula mfatshe re tlo bua ka ntho then le mpotse dipotso ke arabe and then ke thusane le lona mo ke gwanang teng ka pela ka kaofela guys. I'm always available. If le di couple le dutse somewhere le chitsi ke weekend le dutse somewhere ke parking kapa le dutse somewhere hamang le invite Dr. November can come guys ke tlo le bona. Number tsa ka ke 073 number tsa ka ke 073 202 9079 073 202 9079 073 202 9079 ke kopa di phetape 073 202 9079 guys. Ka usane tlabe ke le Lesotho batho bohle ba batla go kopana le nna ka usane tlabe ke le Lesotho. And then make sure that le phone le am phone la le ntse tlabe le teng le tse di bookings le book. And then because usane hape ona le possibility hore tlabe ke le Kimberley hape ka usane if ke gutla Lesotho tlabe ke fetela Kimberley di bikers di friend tsa ka tsa di bikers di tlabe le Kimberley tlabe le Kimberley hape. So guys, please ke Lesotho le Kimberley ka usane ka bike tlabe ke le biking. So guys, please if le batla le dutse somewhere if le batla le batla etsa anniversary kapa le anyalana kapa le etsa marriage kapa anniversary le can invite also ke etsa marriage counseling ke di etsa kaofela. The other thing, please ke kopa le follow Pastor November every Wednesday ke Motheo FM every Wednesday ka 9 o'clock until 10 o'clock guys. Hey, botiso to ba makatsa hore ba duletso ha ba sa hloke di keletso hle o ba duletseng ha ba sa hloke di keletso hle. Just imagine we kena tisetso kena kwatile wa utlwa tisetso kena na o letswa e butsere ke letswa on Kabula there are still people who are taking you serious as a pastor. Maruten Kabula liana utemo if but banguka serious liana unguka serious. That is why I can in page in yak now unguka serious it is. So that is why you are here in my page. It means Luana, you are taking me very serious. The same way you ask yourself for why but Baba
is the people bankukan serious. Let me answer you. The answer is simple. Luana, you are taking me very serious. That is why now you are here in my page, focus page in yaka. No, focus page in yaka. No, as we speak, we busy page in yaka. When shebe letibila or comment no and no quartil. Guys, thank you so much. Until we meet again. Come Wednesday, Motel FM at 9 o'clock. Busi in the evening, Kitemo. Yeah, in the Lesotho, believe in Jesus as in Hunto to Auta dear Fota. Yo, Emwinkiana, guys, Matataka Mangate, Kuparbalin Yena Yanton. Hi, here in the suit, we believe in Jesus. It's in total house. Tadi Futa. Tate, Scatla, Ota, Resila Fat, later. Now, Oscata to Resila Fat later now. Kidineo, Arbadumala, which is so Christ. Dineo, if you can say, but Kikena PCFM, Omameleka PCFM every Thursday. Kana ina kloko busi. Wena dineo wale soto. Kana ina kloko ki PCFM kana ina kloko busi. Kikena PCFM. Kadi saterta kiko parale batho le soto mani ki rappelle la batho ki deliver batho. Most ya batho ba le soto ba roba ki di spiritual husband. Most ya batho. I'm in Lesotho every Wednesday. I mean Thursday. Kikena radio nya Lesotho. Most ya batho ba Lesotho dineo ba kgathatswa ke di spiritual husband. Ba thuswa ke nna. Every Wednesday kikena PCFM. I mean not Wednesday, Thursday busiu. Saturday tomorrow ke le Lesotho ke rappella batho. Ke deliver batho ba roba lang le di spiritual husband. Ba na le discharge, ba na le smell. Bao the relationship is abona di felang ka baka la di spiritual husband. I don't know when now re ke tlosila fatana ya lona hore e kena ka itaba yena. Nna ke sa batla le entertain hle ka nete nna di deo ke go bontshwarele ho tla sila fatana ya lona leso. Askis dineo untshwarele ho tlosila fatana ya hao ya Lesotho. Ba go tlile ka fgasha nna ke tse bana ba le kae batho ba tswa kae mare skirile ke tse ele ba fihle let mo rindra kwa ba fihla ba re thusu nje skirile dineo ke go pontshwarele ho silafatsa naha ya hao ka nnete ka letswai la futa. E bang qabola batho ba ntho tse ke baloi ke le jwetsitse ka ntho tse ke baloi. Susi Arsis dini re kopa tshwarelo hle ka ho silafatsa naha. Ai a re tshwarelo ai batho ba ba mpetile ai e batho ba kwatile lefatshe le. Guys, ke kopa rapela fela le lona. Let's pray before we leave. Ke kopa rapela le lona. And then next time when re tlo etsa ntjena guys, re tlo ba le skela tsamaya
next time we are going to have this thing. Okay. Kinto, ki prayer request yaka. Yeah. Ki prayer request yaka. Okay. Ki dinto tse ke batlang ntate Modimo a mphe tsona tse. Ne? Okay, ke kopa fela ke re. O bona mona ke ngotse. Musadi wa ka ne. O bona ke ngotse musadi wa ka ne. Ki prayer request or this year ke batlang ntate Modimo a mphe musadi wa ka, and then ki in ne. But about this time, we are going to make sure that sometimes we pray for the partners. Next time, link gets the prayer request, and then Luna Babatang family, Babatang the partners. This time, Arasa Shola rebata the partners without involving that Mudim. Because believe me, one of the things that you got on Amateur FM is about Kiram. Basadi babangata le bana babangata mare we lungwa hao os resukula uthola ba ile mbarona. And when ki bua ntho tsena le tlwele la tanna le tlwele mpotsa dipotso tse ngata ke tswa ra ki bua so fela le sentse le go qalela hore le buka eng ke tswa neta ke ka bua ntho eno fela ha ke bua ka lenyalo fela sentse le mpotsa ka lebu eng but ntho ke la ke le ka ngihlalosa ka skill. One of my New Year resolution. Lena ke na udimo ana e. Kia top of the list. Kia ona ka udimo list. Kia. So we retlo lona ba batlang ho ba le di partner. Retlo rapela every time. Retlo rapela. We are going to pray. Ke tswa ne ka qala fela motho how qala bua ka hore ke tlo nyala ke batla mosadi ke batla o nyala ke batla motho sa botsa lebu ka ke le jwetsa ka ra a ke sa hlola ke discuss taba tsa lebu le nna mona social media. I will never do that. Le lona ke kopa from next time little utongola or ntate Modimo ke kopa mfe partner, because again useless or knowledge e kana le ne linke knowledge la batla qetile o bo sina mo le sebedisang teng, it's useless. So litongola or ntate Modimo o tlompha ke kopa mfe molekane wa ka ha o qetile o bo kopa or ntate Modimo ke kopa hle o moya wa Modimo o mo asharele honna. You must write down ungolo ntate Modimo ke kopa mpe molekane wa ka ha o qetile ntate Modimo ke kopa o mo asharele o mo allocatele honna, you know, because you know baloi ba etsa they know hore motho wa o ke mang mara ba tlo me etsa hore a ska ba kopana le wena. They make sure that the partners tsa rona re ska ra kopana le tsona. But now when you pray o bua hore ntate Modimo ke kopa manyolo a asharele partner ya ka straight honna, and then I'm allocated kapa nna ang allocated straight to my partner, because baloi ba hana re kopana le di partner tsa rona ba tla ba unka ba o isa kang ba o kopanya le mang ba o kopanya le batho ba wrong ba o kopanya le batho ba wrong. That is why today most of you about batho ba le miserable. So the biggest problem that we have ke we banna ba bangata basadi ba bangata was saying that at Motheo FM ke basadi ba bangata banna ba bangata, but the biggest way not to find ye lengwa how it's difficult, guys, very difficult, very difficult. That part kore solanka o ntse sokola o kopana le wa hao ba tla be ba ntse ba o tsuta mahala ba o tsuta ba o tsuta solanka o ntse sokola o kopana le wa hao. So make sure that every time next time o leke Friday re tlo ba le nako e o rapelang di partner, so that Modimo a allocate di partner tsa rona a allocate but ba Modimo re kopantseng le bona re be le tsela ya o dula le bona re kgone ba bona re ka nnete ke batho ba rona ke kgona ke etsa ke sense
So guys, we need to make sure that but if unali partner linselili together, we are going to pray or tatum demand truth. Yo, Pastor, that's what I have experienced a lot on marriage. The biggest problem, bro, sometimes Satan or copan faith, mamiki, Satan or copan yale bato, wrong. Satan are kopanye, sometimes recopan about to right. Marberisa bone bohloka ba bona bere now Satan o gona o when o swantse kopana le the right person Satan ba mo balisa go ska kopana le nna ke zipile jwang ba to azipua jwang so guys can need ke tlo kopa fela ngola ka speed fela if una le pen ngola fela or tate modimo please nte molekane wa ka ka speed guys ka speed write down your partner ka speed if una le lebitso la hae ngola lebitso la partner ya tate modimo mfe partner ena ngola lebitso la hae fatshe if ha ona lona mo bitse fela o kwetse mahlo then o tshware pampile. Let's pray. Modimo wa ka ya phelang moyo halang ntatwa ka leng ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta. Modimo wa ka ya lokileng morena Jesu o itse in ye re kopang ka tumelo o tla re etsetsa yona. Modimo wa ka lokileng we pray ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta. Morena Jesu wa tseba hore basadi ba rona ba kae wena wa tseba hore banna ba rona ba kae. Modimo wa ka you know everything e lefatsheng wa tseba hore monna wa mang o kae mosadi wa mang o kae. Modimo ka re rapela ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta hore grace ya hao manyoloi a hao Modimo ka lokileng a ashare di partner tsa rona di ba tlise straight to rona re kopane le di partner tsa rona ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Satan le balloi ba baleisa batho ba rona ba etsa re dule re sa kopane le batho la re kopane le bona Satan o etsa hore re ba lose because Satan o etsa hore qetelo nya qetelo re se ra iphumana rena le di partner. Ke rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta lebitso le nang le matla lebitso le lokileng lebitso le nang le matla a o re fa dintho tse re di kopang. Modimo ka this year re kemiseditse o kopa di partner ra wena. We've been looking re batana le batho re change basadi re change banna. Modimo ka until today ha re so thole batho batlana le dintho tse ba di ba ba thole. Modimo ka from today re ikemiseditse go tla ho wena. Modimo ka lokileng re fe balekane ba runa ka lebitso la Jesu. Ha e ka ba se rena le bona but re gone ba bona hore ke bona. Modimo ka re bule mahlo a re tle re gone ho bona balekane ba runa ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta hore re se ra ba loser ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta. Modimo ka se re lositse batho ba bangata ba bohlokwa maphelong a rona. We pray ka lebitso la morena Jesu lebitso le lokileng hore o re thuse. Modimo ka lokileng o rumele batho ba rona o le runa o re directele straight batho ba rona ka lebitso la Jesu Kristo Nazareta. Papa ke rapella batho ba shebeletseng life ena tsatsi la ka shokolena before re qalang ke rapella grace ya hao Modimo ka lokileng ibe odima maphela bona favor ya hao ibe odima maphela bona Modimo ka lokileng ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta in Jesus name. Lona batho bohle ba nshebeletseng nka letsola o fela di be phatleng yao e re morena Jesu letsatsi lena ke o amohela jwale ka morena le mophulusi wa bophelo baka e re tsatsi lena ke dumela ka pelo ya ka ke confessa ka molomo wa ka hore o Kriste mora wa Modimo e re letsatsi la ka shokolena ke o amohela morena Jesu o morena le mophulusi
wa bophelo baka e re tlo tsatsi leno ntshwarele dibetsa ka tsohle tseo ke di entse ka lebitso la Jesu wa Nazareth ke kopa o rapela fela hore modimo a release blessing modimo hao modimo ga ke release blessing hodima emong le emong ke release favor hodima emong le emong ke bua breakthrough hodima emong le emong ke bua success hodima emong le emong ke bua victory hodima emong le emong ka lebitso la Jesu wa Nazareth in Jesus name re a leboha ntate ka lebitso la Jesu Christ wa Nazareth amen. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. Arkopaning lekker Frida Gaitlang. Today ne Risha Pas Creste. Thank you so much, guys. Thank you so much. Silo, thank you so much. Reason why can sing guitar area who make Cynthia, hey, your name Kruger. Hey, your name Kruger. Thank you so much, guys. And that I'm the blessing. Like lampona kitine in, but me see the makeup. I will never do it again. But if you feel our next week, you go up and paint the upper. But believe me, I'm a child of God. Not myself and my mother. I don't understand. Not myself and my mother pray together with you. You hope for the best. Or mama now I can understand it. Hearing not myself and my mother. Huh? Not myself and my mother pray. I'm going to say evil. Thank you so much, guys. That them dimali bless. And that them dimali bless and protect. Kale rata kapilo kaka ufel. Dimali bless. If I can understand them too much. Oh, we are praying together with you, my mother and I. Okay, inclusive. Oh no, I understand now. What do you say, Mama? How evil? Umujeto rekia kile mabudimu kaya na ho. Umufedi namba taka umujeto ramfuni. Again, I'm Sabasaman. Again, if I shall just Mama one phone, please. Umufidi number taka umujeto kikupa ubuale. Mama how umujeto. Thank you so much. 073-202-9079. 073-202-9079. Kikupa shiki baka buale mama how. God bless you.